مالك يا احمد في ايه؟ شكلي خدت ضرب وجسمي كله متلج. طب ليه كده؟ انت ساخن ولا ايه؟ استنى مش كده. عارف، انا حاسس ان انا ده انت مولع يا احمد. سقعان مانيش قادر. انا هخش تحت البطانيه، انا مش قادر. طب تعالى تعالى عشان اعمل لك كمادات لان مش قادر، سقعان. انت ساخن مولع. سقعان مش قادر. انت ساخن موت. طب انت اكلت حاجه؟ مش قادر. طب هعمل لك شويه كمادات واجيب لك حاجه تاكلها. مش قادر. معلش هتبقى زي الفل. سقعان قوي، سقعان سقعان. هجيب لك حاجه تحط بيها كمان. مش عايز اقول حاجه، مش عايز اقول حاجه، ماليش نفس، ماليش نفس، ماليش نفس ماما انت مش هتنامي بقى؟ شوية بس احس انها تنزل من عند بابا وبعدين انام. انت ما نمتيش خالص. معلش يا نمت شوية. لسه ما نمتيش؟ انا نمت وانا تعبانة. لا انا بقيت كويس الحمد لله. الحمد لله والله. ايه يا ماما في انت شكلك كده؟ اهلا، شكلك كده خدت البرد من بابا. قولش كده يا يحيى، مين اللي هيخدمكم؟ يا برنس. انا عايز اقول لك على حاجة. يا اخي انت من ساعه ما انت كنت تعبان الاسبوع اللي فات ماما نقلتها منك وتعبت. يا ماما تعبانه؟ يعني ما عملتش غدا؟ معرفش. يا سلام، وعلي كده والنبي. ايه يا ماما مالك في ايه؟ احمد مفيش، تعبانة شوية. الله، انت خدت الدور مني ولا ايه؟ شكلي اتعديت. الله، طب ما لحقتيش تعملي غدا يعني؟ لا ما عملتش غدا، مش قادرة. يعني هناكل عيش واي حاجة جبنة. ناكل عيش وجبنه؟ طب انا اقوم اتصرف يعني. الف سلامه عليك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده يا ماما انت سخنه قوي. ايه يا حبيبي؟ اعمل لك طب حاجه تشربيها؟ لا يا حبيبي مش عايزة حاجة. هو بابا فين؟ قاعد بره بياكل. انت اكلت؟ لا لسه هاكل ازاي وحضرتك تعبان؟ يعني هو كل وسابكوا؟ يعني انت هو جاي لك كيس ناكل وماما تعبانه؟ ايه؟ جاي لك كيس ناكل وماما تعبانه؟ طب مين اللي دخلت لها وطمنت عليه؟ طمنت عليها، دي كانت قاعده جنبك الصبح وما نامتش وقاعده تقرا في القران. طب اثر معاها قوي، يعني هي سخنه ومولعه قوي. طب يحيى، قوم يا يحيى، قوم اعمل لها سندوتش جبنه. قوم يا مش يحيى. جبنه دي ما اثرتش معاك في حاجه، انت اللي بتاثر معاك. طب اعمل ايه؟ اصل لها نص فرخه، ما هي تعبانه عندها برد، اعمل لها ايه؟ بتقول لك الكلام ده. قوم بقى يا ستي، انت انا عايز افهم في ايه؟ ابنك طلع لي بره بيقول لي انت مقصر مع ماما، وانت اما كنت تعبان ماما كانت قاعده جنبك وبتقرا القران وبتديك العلاج. انا عايز افهم انا قصرت معاكي في ايه يعني؟ هو انا اتكلمت؟ ما هو طلع يقول لي كده وبيقول لي كده، انت بتكرهي عيالي فيا؟ انا عايز افهم انت بتكرههم فيا ما ولا ايه؟ اتكلمتش. الولا شايف هو اللي شايف، بس انا ما اتكلمتش معاه ولا قلت حاجه. انت فعلا يعني شايف نفسك مقصر؟ لا انا ما قصرتش في حاجه، دخلت طب عليك خلاص. وقلت لك مالك، وانت قلت لي الحمد لله شويه برد، شويه برد، ما خلاص النهارده بكره وتقومي بالسلام. خلاص يا عم خلاص، ربنا ما يحوجني ليك ابدا ولا لحد. انا شويه كده وهفوق وهقوم اعمل اكل لعيالي. طب اتمنى بقى ان انت تقومي بسرعه عشان مش واخد اصلا عليك ان انت تكوني تعبانه. خلاص يا عم ربنا يشفيك انت ومالكش دعوه بيا. انا هقوم اعمل اكل لعيالي وهعمل لهم كل اللي هم عايزينه. اهم حاجه انت تبقى كويس.